Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua Malulia Magelia Mataratanchipa, Hankichik, Honglegon, Playcona, Kainata Chay Karamchikanchik, Ari Marininchik, Nishan Program, Chikwan Conan, Tawapuncho, Junio Quilla, Tawapuncho, Junio Quilla, Orange Paso 8:09 de la noche. Tailandia temprime Kuiguile, China Harik Chirapchasunya Kunan Puncho Pach, Willa Kuikunata. Willakuykunarika ilaumanta, waklaumanta, chayka mullachkanriki wawqichalay, panichalay, chaynaqa chihapchasunchik kay willakuykunata, no sé, manachus kasuwachkanchikchu kay maquinanchik, chaykullawaychik kay maquinataraq, maquinawaraq kasurachikusunchik. Bien, wawqillaykuna palaykuna imaynalaq hayk'ayna tarikulachkarqankichik kanan kay chisinkuy punchawpi, seguramente cada uno riki imapas ruwakuynikichikun, ¿no? Entonces taytanchik yanapakuyninwan seguramente rurakuykunapas puntaman puririllarqa. Bien, wawqillaykuna palaykuna chaqariki ña kaypi ña raykulachkanchik. Kay oleaje anómalo, mama. Oleaje anómalo nisqanik wawqillaykuna palaykuna kay costalawta sihuykullachkan, kay costalawta afectaykullachkan lamar huchapi kaqkunata chaysiriki qanchis chunka suqtayuq puertos a nivel nacional kunanja wichqasqa kachkan. Kayna olami kaynata lapukun, husnerinraq la playaman lapurukamuspan hinaspan chaymi kichay embarcación nisqan chay taxa bukikunata rikuwawqillaywan playkuna puytin. Entonces chay puytinanmanta mejor que por prevención wichqanku. Llaqnichkan tawachunka ukniyuq puertokuna riki wichqasqa kachkan parcialmente nin, la mitad ya ninanchik chayaw. Chayhinta riki kimsa chunka pichqan ñataq totalmente clausurado paqway wichqasqa. Chay challwaqkuna ama sasachakuypi tarikunankupaqsi kaykunata ruranku. Lluqsinmanku hina kayna nisyu ola lapukamuptin hinaptinqa bukichallankuta puytiruptinsi paykuna riki wañukunman. Taqa riki challwachkaptinku pukipas aytikuykuptin wichiykunmanku y sasa challpanakuy kayna olapiqa. Chay hawkalla lamar hucha kaptinmi chaqa riki aypanakunqa wichiykuspapas riki apuraman challpanakurunku. Olakamuptinqa riki bukipas aytitiakuchkan olapas runata apachkanmi sasa riki wawqillaykuna palaykuna chaynapimi kay wichqaykachkan kay kimsa clasepaq nichkan. Tanto sector pesquero
portuario y recreativo. Recreativo y manchay. Recreativo hariko hilegona palaykuna. Hanchikina namiki kay deportitam ruranku lamar hucha uku perico hilegona panchalaykuna. Entonces chay deporte ruray miriki chay recreativo. Chay lanchachakunawan ruranku taka hilegona palaykuna nawanpa rikao kay esquí acuático ninguchaywanpas. Entonces chaykunata riki kay ruraywan kay pukllaywan claro, puklaya chay recreativo es jugar, pues, ¿no? Bueno, entonces kay lamar huchanchik wichqarayachka hilegon playgon kay oleajes anómalos kasqanrayku. Chaynallataq kay Limapi wak lurin lawpi kay Ayacuchumanta wak Limaman yaykunapi rikachkan lurin chay lurinpi riki wawqillaykuna pallaykuna nina rawray carrospan fabricakunata Europaro chay nichkan kilómetro 40 Antigua Panamericana Sur. Chay cercapes kunan riki wawqillaykuna playkuna nina rawray kasqa chaymansi rinman kasqa iskay chunka bomberokuna unidades bomberos nisqa naspa chay nina rawrayta ama challasqaku ama mirarinanpaq kay fotota hawachkanchik kayna soto urupakamuchka kaymanta kay Peju kaypuka largo soto wawqillaykuna playkuna casi cuadrata o más chantaraqchusmi kayqa kay hawakamuchkan kay huk niñataq kay foto rikichimpanmanta kayñata altunmanta chay nina rawray karun chay fábrica ninniku wawqillaykuna pallaykuna fábricas mana ni chullallapas achka fábricakunas kanman kasqa ñatin riki chaypi wawqillaykuna pallaykuna imatay fabricarqaku seguramente muebles, colchones o imaya karqapas. Pero kunanqa wawqillaykuna pallaykuna chay nina rawray ruparullan riki. Seguramente pajarinkunapaq chaymanta chay evaluación de daños nisqan riki kanqa porque necesario riki chay evaluación de daños nisqan ruray riki wawqillaykuna pallaykuna imapaq porque chaynapi riki yachana kanqa imaynanpim kay nina rawray karun y imakunatam afectaron chayta qawarinapaq mana chayqa mana evaluación daños kaptin imaynatama yachallasqunchik ari chayna wawqillaykuna pallaykuna kay sasachakuy pasakun kay Lima suyupi wak lurin lawpi mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataq Amazonas lawpi wawqillaykuna pallaykuna Amazonas lawpi iskay accidente pasakurullan riki huknin accidentem kay sector túnel nisqanpi carretera Pedro Ruiz Chachapoyas nisqanpi altura túnel nisqanpi chay combi rikayna puyterokus wawqillaykuna ukaqa waqtan parusqa velocidad rispachika mana haqataqa ripunchik na carreterallapi waqtan parusqa velocidadwan yarirqinaspaqmi kaytaqa rurakurun riki porque allilamanta rispaqa imaynuwaq waqtan parunqaqa sayarunmanchiki nishu velocidadwan rirqinaspachiki mana ñataqa controlayta carruchallanta naspa riki ankallarachin waqtan parachin nisunchik chaynallataq huk accidentepis wawqillaykuna pallaykuna hina chaypitaqa kay vía Chachapoyas Rodríguez de Mendoza sector Atajo chaypi wawqillaykuna pallaykuna
accidenta koronman kasqa huk carropas chaynaspa chay qaqatapas ripukusqaraq mallay mama chay qaqatapas ripukusqaraq kay carro chaynaqa más bien qhawarisunchik uchuyta yaykachisaq kay qhawananchipaq machullay machun kachkanriki imágenes nisqa akay wawqillaykuna ashtu pachatawan paqachaykusun paytayuta akay kaypi qhawachkanchik maychik kaqnichus mayta chaychayqa warta wichik chimpak warkayta wichikuyta kay ukupi wawqilay wischuraychik kay ukupi wischuraychik kaytamita carretera kay hamusqa kay carretera ukupi urpakaykamusqa sutilla kachkan hermasqa kay sachakuna qhawantaqa ukupi wayqupi rikurirun kay carro riku wawqillaykuna pallaykuna chaynama pasakurun manataq kaypi kanchu mas sumaq willakuy kay iskayninpipas hayk'aya kirisqa hayk'aya wañusqa kay punta kaqpi nin solamente kirisqakunalla mana wañukuyuq kanchu nin kay qipa kaqpiñataq kay wayqu ripuykuqpaqñataq mana yachakunchu paqway wichaykuspachiki hurqunakaramuspanku hospitalmanchu apanakunku imana posiblemente kirisqalla chaynapi riki chinkarun porque wañusqa kaptinqa sutillachik chaypi riki tarikunman karqa allinmi chayna sichu kirilla kaptinqa bueno cosa material wawqillaykuna pallaykuna rikawun mas rimari wawqichalay panichalay chaynallataq kay Huantapipas kay provincia Huanta distrito de Santillana chaypi kay ambulancia de Caruaurán kaypi kachkan sutin Caruaurán negra paykunapa carron puytikurusqa kay Santillana llaqtaman chaykuchkaspaña Nadachallaña kay Santillana llaqtaman chaykunapaq faltachkasqa y chay mana chaykuchkaspa chay ambulancia puytikurusqaqa ñawpaq chaylla taqñusqa kachka kay sector Belén ninkuchus maylaw chay kachkan punchaw rispachiki qhawana kanqa manan chay sunata vía principallatan riqsinchik kay sector Belén kay law yaykunachu aklaw yaykunachu maylaw chay kachkan chaypi riki chay kay ambulancia puytikurusqa wawqillaykuna pallaykuna chay ambulanciapitaqsi illamunmanku kasqa chunka runakuna illapachansi chay chunkantin kasqaku trabajador de salud seguramente kay Caruaranpi llamkaqkuna ambulanciawan hampurqaku kay ñawpaqpi seguramente kimsa hamurqaku qipapi riki qanchis chaychik chay chunkaqa porque manam doble cabinachu kayqa sino cabina simple entonces kay copilotupa tiyanam seguramente iskay hamurqa riki qiminachakuykuspa qipapiñata qanchis riki hamurqaku pero llapachankus antes riki wawqillaykuna pallaykuna kirisqalla wawqillaykuna pallaykuna paykunas risqaku o hamusqaku ninchu kanpas chay taller de capacitación nisqanman chay capacitación marina kikin carruntin riki puririmurqaku y chaypi riki wawqillaykuna kay accidentakurusqaku ninku kay carropi illaqkuna manas pipas maypas nishu kirisqaqa tarikullanchu manas wawqillaykuna pallaykuna tumpallas ñas atenderunkuña takaylla takapakurun manachik ni chofer plak chofer palako aqaya nishu taqñu kachkan manachik choferpis nishu taqariki son múltiples golpes ninguchu chay pasakunman kasqa kay ambulancia del centro de salud de Caruaurán o centro poblado
Claro, puesto de salud del centro poblado Caruaurán, Allende Nisqanchik, del distrito de Santillana. En acá Kikin Pichu Apacor, Guanta Pichu Apacor capacitación y Mainaya, y Chairico Agrego Puiticorón Mancasja. Más rimari ochchalay panchalay más rimari riki kay programa llanchikpi chaynallataq kay Huamanga llaqtapi wawqiykuna pallaykuna chay serenazgopa tiyanan waqtallampi suarunku mototaxita kaypi placancho kay machanya kay número changrikao 706 chayna kaypi unqachkas placanga sutilla kaypi kayqa chay número llachiki número de matrícula seguramente municipal provincial Huamanga pertenece ratu challa chay motuta suarun nin wawqiykuna pallaykuna central de serenazgo de Huamanga chay waqtachallampi Chaynishkanku Huamangapi total inseguridad. Rato motoykita huk rato wasimi yaykuchaykunaykama dejachaykun huk rato wawqiykuna unaypaschu. Chayna motoyuqpa apurado chaman huk rato yaykuchaykurqa chay lluqsimunanpaq kanñachu motun wawqiykuna panchallaykuna kaysi riki pasakurun kay sector Escuela de Señor de Agonía Nisqanpi kunan punchaw chay mototaxita qhipikuykus chay motonakunapas chay suwakunapas pasakusqaku y lo más grave riku wawqiykuna pallaykuna de que kay serenazgokunapa tiyanan waqtaniqllampi mana huk lawpi paschu mana chunllaqpi paschu serenazgo kachkan waqtallampi ni cuentatapas ukunku serenazgokunaqa y chayna chay inseguridad Huamanganchik llaqtapipas mirakullachkan wawqiykuna panchallaykuna ojalaya mamallay mama iman pasakuchkan kunan kayllapi rimay chaykusunchikya ojalaya chay motuchata tarichaykullanmanku riku wawqiykuna pallaykuna necesario riki dueñopas llakisqachkachka motuchallanmantaqa moto necesario riki wawqiykuna pallaykuna chay motuchallanwan vida pasakunan imawantaq chaynaqa riki a ver más rimari wawqiykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi mamallay imata churwachkanchikpis kaypi kunan aychaykusunchik bien entonces kay haynimpa riki awkusisqa rutata hawarichkarqaku kunanja rutanchik kachkanñam nispa waska urakunapa riku wawqiykuna pallaykuna principalmente sector rancha paykuna riki kusisqa rutankuanja kunanja manachi kay 15 abandona wasunñachu 15 riki waqachiq wawqiykuna pallaykuna waqsikunapi yachaqkunata kunanja iman pasarukun medio raro está denuncia wawqiykuna pallaykuna ruta 22 nisqantam riki kicharullarqaku waqsunaman hinaptinsi kunan riki denuncia kachka wawqiykuna pallaykuna denuncia hinaspa nichkanku anulachunku chay ruta 22ta chay ruta 22 es Luz del Sur imas pasakuchkan irregularidades mallay mama
Caja sector de transporte urbano provincial Huamanga, paikona reki mañaco. Seguramente ruta 15 paikona mañaco chikanga. Seguramente nichkani porque pirangma mañaco yanga. Anulananco pag porque paikona ya tan perjudicanga rutaga. O kunataja manan 4 parreki kai. Anakamaya ma kai piscotamo, barrios altos, chay kunakamaya mijamo. 4, 3, chay huklin rutapas. 6, nisqanchu chay pues igual o 5, no, 6 no. Paikunapas igual chay sunakamalla hamun o 12 chukamos 12 manam 6. 12 pas chay kamalla hamun chay hanachankamalla. Chamanapatamanta hanayman kay chay ruta 15 puriku. Machu chay ruta 16 toqilleguna paleguna kichaykullanku naspa bombo platillo nisqanwanraq. Naspa waskawrakuna ranchakunapas kusikuchkarqaku. Waqaykunan iskayña rutanchik nispa rik'aw. Manañachik waqachiwasunñachu kay ruta 15 kuna nispa. Yaqa nisqan conductores y dirigentes denunciaykuchkanku empresata. Ordenanza Municipal 021-042 del 2017 chaypis kachkan chay wawqillaykuna pallaykuna mana mas rutakuna creanankupaq kay Ayacucho llaqtapi. Nichkanriki chay resolución permitichkan kay funcionamientonta nispa chaytapas rurakuykusaqku amaña mas ruta kachunñachu llumpayta miranman nispa. Es libre wawqillaykuna pallaykuna competencia libre. Paykuna pa rutanta chiquita, manam ancha kitanchu rutanta, wawqillaykuna pallaykuna. Unikoqa kay reservorio o kay piscotambo chaymanta waklaw. Nakamalla chiqui qatinakunqa todo Vía Los Libertadores hasta zona lo que es residencia, ciudad universitaria chaykama. Chay residencia kamachuman, residencia manchaman, chaymanta qari huklawmaña muyukuykun chay rutaqa, aspaq uranta ñamiki pasakun. Manam atrasanñachu. Pero nichkanku kay 2017 watapis huk ordenanzata ruwasqaku amaña mas rutakunata ruwanankupaq. Ñuqamanta rimarispa manan kay rutaman sayapakuspachu nintaq chay transportitakunaman sayapakuspachu. Pero imananman haykananman kay waskawraman chayanta huklaw rutakunaman chay mas carrokuna churayqa. Más bien faltachkan kay sector Andamarcas, Santa Ana chay altunkunaraq riki ruta wawqillaykuna pallaykuna. Más bien ruta riki kuchun riki purinanqa kay antes chay rancho Brunomanpas chay ruta 16 nisqan richkanña corredor azul. Kay waskawra ranchamaña tarirqa riki kay Luz del Sur hayninpalla arikusqa kunanqa chayta denunciakuchkanku. Ese es envidia ya wawqillaykuna pallaykuna. Paykuna chay leyta rurakuykusqa claro autoritakunapas autoritakunapas chayta riki manachi qhawaykurqakuchu o manachu cuenta tukurqaku imayna claro cantidad de leykunata ruwachkanku. Riki ordenanzakunata chaypi chiki chay mana cuenta tukurqakuchu pipas nispa riki autorización quykurqaku. Pero nisqankutaq kay rutapiqa ashllas runa manas ancha runa purinchu, manas ancha ganancia kanchu nispa. Incluso qallaykuyninpiqa achkami que suyullaña riki rutaqa riki purikullachkarqa chaymantaqa kunanqa huk iskayllañas purichkan oranllañas manañas riki atinña porque mana negocio kaptin riki wawqillaykuna pallaykuna. Más bien chay ruta ya chayachun hasta peaje Sucuscamaña. Otaq hina kikin Sucuscamapas me parece bien que rutataq kichakuchunkuya maylaw chaymanpas ñuqamantaq kay envidiosokuna hinañam chayqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Hina kay Huamangapi
maymi purinanta riki chay purinallanta quitanakuyuq purinmanku por ejemplo más congestionasqa maytaq más congestionasqa riki kay desde paradero Enace chay principal avenida riki wawqillaykuna pallaykuna congestionado kay Girón Libertad llapachallan ruta chayninta pasakun riki kichki ñiti pero kay luz de usuqa manam chaynintachu purin huk lawnintam purikun paykunaqa entonces único vía kasqanrayku chaynin purinku mana único vía kaptinqa huk lawchankunatachu purichakunmanku kaypi nichkan riki otro punto trato desigual operativo nichkankutaq formalkunatapas afectachkansi chay operativoqa nichkankutaq mientras unidades informales o cuestionados paykunaqa libre purikuchkanku ninku wawqillaykuna pallaykuna más bien wawqillaykuna pallaykuna kay Huamankapi yaykumunanñam chay empresas o corredores nisqan wawqillaykuna pallaykuna Limapi hina por ejemplo Arequipapipas ñas Arequipaqa mas hatun kaykuchu llaqtamantaqa pero wakpipas ñas purichkanña riki chay corredores eléctricos o con buses eléctricos chayan kay Huamankama yaykuna wawqillaykuna pallaykuna menos chayata cobracosten un corredor con buses eléctricos Anapti kay kuchu llaqtapas kanman riki kay parque automotor nisqanpi uku imaninkum chayta ecológico ninku chay rimayta riki entonces kanman riki ciudad ecológica cero contaminación Huamankapi riki kay uku law centro histórico law pututukuchkan carrokuna riki y contaminación wawqillaykuna panchallaykuna más bien chaymaña wawqillaykuna pallaykuna chay hamuq candidatukuna imaninqataq kay sector transportemanta ñamuchkan ña riki elecciones ña riki kachkanku proceso de inscripción nisqanpi ña riki wawqillaykuna panchallaykuna proceso de inscripción nisqanpi ya cualquier momento riki ya qallaykunqaña campañapas kay huknin semanakunata o kay killata kaspapas huknin killata julio killapaqa ya qallaykunañam campaña riki wawqillaykuna pallaykuna kunan juniopiñam kachkanchik entonces kay domingollata elecciones kunaña chaymanta rimasunchik pero kay domingollaña eleccionespas chay elección pasaron en atenqa riki ya kay elecciones regionales municipales chaymanñami que yaykukuykusunchik wawqillaykuna pallaykuna kaypi nisqanku kajaya kay envidioso transportistakuna hawaykuchunkuya chay llapa documentokunata imaynatas o ima documentokunawan entregasqaku chay Luz del Sur nisqan empezamos más veces como ruta 22 chay autorización mana chayqa chay manam cumplishkankuchu riki chay musuq rutakuna rurayta nispa chaynata mañachkanku kaqaya subgerencia de transportes de Huamanga nisqanta paykuna chayta qhawaykuchunku naspa riki según ordenanza municipal y real ordenamiento del sistema de transporte riki kay municipio evaluaykuchun de parte técnica legal enaspariki anulaykuchunku chay rutapa autorización ninta nichkanku wawqillaykuna mama pobre rutallata anulayta munachkanku mantaq chayqa envidiaña riki nosotros nomás queremos trabajar awqa manam trabajanmanchu ñuqallaykupan autorización llumpayñam carrukuna kichachunku rutakunata pero ichaqa amañaya centroman chay musuq rutakuna yaykuchunchu sino huk law llantaña purichakuchun huk law llantaña purichakuchun enatenqa panan pitapas maytapas atrasanqachu
Ari llumpaytaq mari kay centrollata ñajikutanku rikupi chay centrollataqa ya purinapaq riki wawqiqa mana huk law nin kanchu purinapaq. Kay waklaw manrinapaq único Girón Libertad wawqillaykuna pallaykuna. Desde Mariscal Cáceres chaymanta hasta Mercado o más reciente como Andrés Vivanco chaykama miki único vía chaypi imapas pasakoron carrokunam pelarayakoron wawqillaykuna pallaykuna. Claro, auxiliar kachkan Sucrin nisqan pero chaypas chay Girón San Martín kamallam chayaron. Chaymantaq munay mana munaymi San Martín hasta F Vivanco chaykamari único pase manan kanchu uklaw nin wawqillaykuna pallaykuna maynintam purinqa carro. Atinchiki chay ordenanzata rurarqaku amaña nishu carrokuna mirananpaq nispa, pero creo que hay que modernizar wawqillaykuna pallaykuna kay transporte kay Ayacuchupi. Chaychosmi solucionqa kanqa mana chayqa mana allinqachu manan allikullanqachu wawqillaykuna pani challaykuna. Chaynaqa mas rimari wawqillay pani challay kay programallanchikpi. A ver, horanchiqa ya son ya 8:40 de la noche. Kachkanraq rimariyninchik mamallay hora ganarawsunchik. Ya kachkantaq riki kay problema wawqillaykuna Limapi yachasqanchikna riki cobro de cupos. Carrokuna riki Limapiqa manas normalta llamkayta munallankuñachu. Kay kay empresa Nueva América nisqanta chaqay balawan wawqillaykuna pallaykuna balawan llew qatikachanakurusqaku chay nisqanri kay balaps wawqillaykuna carropi purin chay extorsionadorkuna chayta ruran. Incluso kaqa chaypi pasajero rika kurkukuykuspa chay bala nakuy hora grabaykullasqa wawqillaykuna pallaykuna. Ahí está. Esa es la ruta Nueva América. Waknacham chay color chanrika chay Nueva Americapa. Niqraq rika chay ukupqa kaypi pasajeropas pampaman puytichakuykusparaq ama bala hapirunanpaq yachankuña pasajerokuna reaccionayta wawqillaykuna pallaykuna. Atentado wawqillaykuna kay paradero El Hueco nisqanpi chaypi riki baleaparunku kay choferninta chay Nueva América nisqanpata. Bala tuqyaptinñataq pasajerokunapas pampakunaman riki serinko ama chay bala hapirunanpaq. Según kay huknin willakuyman hina wawqillaykuna pallaykuna kay huknin willakuypis kachka igual choferes de los rojitos kay rojitoskunapas kachkan empresa rikawqa pukachawan pintasqaraq. Empresa Los Rojitos chaynaraqmi kasqapas chay letrero challampaña ruyaqchawpiqa chaykusqaku. Paykunapas nichkan ñuqaykuqa samachaykusaqkuña hayka rutaña samarunpis wawqillaykuna pallaykuna kay problema kasqanwan paykuna nichkan samaykusaqkuña porque chay extorsión nisqanmi nisyo manas chullallachu extorsionan yaqa suqta bandas wawqillaykuna pallaykuna kachkan huknin mañan hinatin paykunallapaña imapaq chay extorsionanku wawqillaykuna. Eso está muy mal kay delincuentekuna wawqillaykuna paykuna riki chay huknintachik nima oye ñuqaykuñam kay carruwanqa dueño kaniku ñuqaykuman pagawachkanku nispa chiki cuidanmanku. Qulli chaskillatan kay extorsionadorkuna munasqa aunque sea chofer ganachunpas amapas no me interesa. Chaqnichkan hasta 6 bandas criminales. Tinchay qulli ganasqankupas manaña haypanñachu ni extorsionadorman paganapas wawqillaykuna pallaykuna.
mana chayllachu chaqaya chay bomba molotov ninkurqa gasolinata botellaman willpuykuspamiki kañaykunku prendiykunku pilachawan chuqaykunku chayñataq tuqyaspan ninaraura chay bomba molotov nisqanwansi rutata atacarusqaku wawqillaykuna pallaykuna amenazakuna karqa claro mana pagayta munaptinku ñam pagachkaniña huknipish extorsión imañama chayqa no tienen cabeza estos extorsionadores wawqillaykuna pallaykuna huknin extorsionashpaqa imapaqtaq chay cobrakun chay wawqillaykuna pallayku huk lawpiqa huk law paiskunapiqa chay extorsionadorkunaqa imatan ruran ñuqaman pagay ñuqa cuidasayki nispamiki tenqariki ñuqamaña pagawachkan ama cobraychu ese es mi cliente chaynapiqa kusisqachika empresakuna llamkanman kunanqa qullqillata munakusqaku kay extorsionadorkunapas a propósito kay extorsionadorkuna wawqillaykuna paykuna kunan niskanchaqay kunan suspendiykusaqkuñachi manañam llamkasaqkuñachu nispa pero mana definitivochu sino temporal nichkanta rigao de manera temporal mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi chaynallataq empleado del banco wawqillaykuna pallaykuna aunque kayqa mana kay Perupichu sino mejor kaytaqa inataña dejachaykusunchik inataña rimarsunchik kay pasakusqa Chilepi wawqillaykuna pallaykuna pero kay Perupipas pasakunmanmi así que haykataña ninchikpas pasakunmi nispa puntakunata ñawincharqanchik kayqa Chilepi wawqillaykuna pallaykuna chaqay empleado del banco empleado chay tren de Aragua chay tren Aragua riki kay banda criminal venezolano paykunata yanapanman kasqa desde 2022 chay siriki qullqita hurqupusqa 78.000 millones de pesos chilenos aproximadamente 300 millones de soles ninpej chay 300 millones de soles pa chaninta riki chay qullqita hurqumusqa chay banco manta chaypi riki kay policiakunata taquchakuruspan chunka pusaqniyuqta detenerunku chayta wasinkutapas chay tajuichakurunkutaq seguramente chay pruebakunata maskaspa riki wawqillaykuna pallaykuna pruebakunata maskaspa mallay mama yarqarullawan mallay mama umentallaykichiktapas wischumullawaychikya wayrachantakama mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari qayna punchaw nirqanchikña wawqillaykuna pallaykuna mapas maskaykusaq nisqanchikta richuranaymi kachkaq hinas qunqarusqanitaq wawqillaykuna pallaykuna kay policiakunapas punanqa manam wawqillaykuna pallaykuna imapaqcha policiapas kakullan haykapaqcha policiapas kakullan wawqillaykuna pallaykuna policiaman yaykunku chay policia armankuwan llaqtata sufrichinanpaq waqachinanpaq wawqichallay panichallay imaynama chaytaqa ruranqaku kay mana allin runakunaqa policiakunaraqta qayna punchaw imanirqanchikta kay kachkan qayna punchaw rimasqanchik kay Huamangapi suboficial PNP Eder Alison Nolasco Romero ankayqa hukninman manam kay Huamangapi kaqchu sino kayqa nortelawpi kaqmi entonces pantaronchik kay rimarita mamallay mama pampachaykullawaychikya kunallan mascarosunchik chayta ya porque manam chay allinchu porque kay Huamangapi pasakurqa riki chay problema kunallan maskachaykullasunchik ahí está esto
esto es. Entonces, kunalan chayta churaykusunchik pantallanchikman hukninwan pantarollasqanchik, pero imananchukay chaytapas rimachaykusunmi. Entonces, kimsanta rikicha iskayta yapaykusunchik nas hukninta qhipawan qatichaykachisunchik. Policía wawqillaykuna pallaykuna en vez de runa cuidananta chaypaq contratasqa kachkan qullqinchikwan ñuqa lliw pagachkanchik wawqillaykuna pallaykuna y chay claro manachik de frentetachu ñuqanchik paganchik sino ñuqanchikpaq qullqinchikta riki huñunku a través de impuestos que el gobierno a través de SUNAT, a través de sus diferentes instancias enaspa chayta huñuspa pagan policiakunaman, amautakunaman, funcionariokunaman. Entonces kay policiakunataqa ñuqanchik paganchik imapaqtaq llaqtata cuidawananchikpaq. Chay delincuentekunata, asaltantekunata, chay kuyma cobrakuqkuna chaykunata watuchaspa uchku wasiman wichqanankupaq. Pero kay policía imam pasakusqa, kay policía wawqillaykuna mañasqa qullqita rika kachaykunaypaq ya chunka waranqachata riki depositaykamuway nispa wawqillaykuna pallaykuna. Teñataq chaytañataq musyaronku riki jefekuna musyaron hinasparik akusanku wiraqucha imatam chay cobrakunki. Este pantarollasqanim pampachallawaychik ya amaña chayta ruwasaqñachu ambicioso kaynichiki chay qullqichata mañachakurqani kunanmantaq manañam pampachawaychik pampa nispa ruigakurun pampachaykun. Mana chayllachu mana chayllachu kaqaya kay jefe policial comandante PNP Arturo Cárdenas López, jefe del departamento de criminalística de Ayacucho, jefe era wawqillaykuna es cualquier persona, payrantikus hachaqaya llapa armatapiman narcokunaman kay yunkapi kaqkunaman armata y municionkunatapas chaqayariki chay narco wawqillaykuna pallaykuna narco Raúl Avendaño chay teléfono perico uyarinku parlasqanos tío necesitamos 500 pepas y manera chay 500 municiones calibre 38 tío ya tío para chayñataq chay larga chatapas 7.62 fusil ninanta riki chay larga nisqa wawqillaykuna pallaykuna chay chatapas huchaykamuy tío. Entonces o sea ñuqanchik a través del estado riki gobernonchik rantichkan armata ñuqanchikta protegiwananchikpaq kay malos elementos ñataq rantikuchkanku wawqillaykuna pallaykuna. Imaynanpi kay iskayta repetichkanchik kay hukpas wawqillaykuna pallaykuna. Este es lo más descarado. Comisario de San Fernando. Comisario wawqillaykuna pallaykuna umallisqa red de secuestro y extorsión y chay comisariapi llamkaq masinkunapiwan. Tinsichum extorsión kaq secuestro kaq hinatinqa pasallanku riki comisaría de San Fernando nisqanman señor comisario extorsionawachkanmi yanapay extorsionadornikiqa hina chay comisariollataq kay denuncia kachka a ver así como chay kuchumuy kutiykuchik no pasa nada imaynama kikillanpaq chay denunciataqa imaynama chaskikuspa kikillanqa investigakunqa esos pues pipisu ama chayta ruranqa. Wawqillaykuna pallaykuna chaypaq comisariota churaykunku kay comisariota imapaq churanku llaqtata cuidananpaq chay suwakunamanta chay extorsionadokunamanta chay kaptinpa rispan ya imatan wiraquchik extorsionanki uchku wasiman apasayki nispa chay rurananpaq. Pero comisario kasqa jefe maypitaq kay pasakun wak Pucallpa nisqan wawqillaykuna Pucallpapiraq yunkapi
Kajay wawqillaykuna pallaykuna mototaxistata secuestrarusqaku, panyarulasqaku, hinaspañataq obligasqaku qullqita apamuachun aylluyki nispa. Hayka qullqita manchayta 32.500 chay qullqi wawqillaykuna pallaykuna fácil tarichu, fácil conseguichu, manam riki. Familiallañataq riki imaynatapas kayqa prestakuspan bancoman turqumusqaku chay 32.500 soles. Kay extorsionado pagananpaq. Sueldon hakachkantaq ñuqanchik pagachkanchik llaqta cuidananpaq, payñataq chay llaqta cuidasqanta extorsionaypi. Como jefe policial qhawachkanriki pim qullqiyuq, pim mana qullqiyuq, pim negociante allin sutilla qullqisapacha. Chayta extorsionanchik, chaymanta qullqita mañakunanchikpaq kay tal delincuencia wawqillaykuna pallaykuna. Chaymi kay asaltukuna kan kay Toqtopi o kay Vía Libertad Sinatempi, chayqa policiakunachiki seguramente nispa de frente ta niykunchik wawqillaykuna pallaykuna, pero manami ki ñuqanchikqa ninchik allin policiakuna kachkaptinchu, sino kaynami ki sapakuti ñawinchachkanchik de que huk policía jefe de organización criminal. Policía ranti con armata. Policía regala con armata. Policía amigucha chay extorsionado kunawan, chay asesino kunawan, chay secuestrador kunawan. Policía integrante mallay mama kay comisario chay pillamkaq masintinkuna wawqillaykuna pallaykuna toda la comisariata corrupta wawqillay panchalay. Chay mototaxistaman mototaxistalla mana ni empresario paso nada, pero chaga 32.500 soles. Antes chay investigación fiscal rico wawqillaykuna pallaykuna hay parullanña paykuna ninriki policía kaniko nispalla policía kaspaja, bueno imatachik fallarolan pantarolan deteneronko fuerzawan manariki detenenkoqa sumaq chayatachu aparonko riki llaqta patanman incluso comisariaman aparusqakupas chaypi riki maqasqaku amenazasqaku familianta mañas hinaspa 15.000 apamuchun nisparqa y entrega de 2 motocarros motochayuqkunachikqa achka motochayuqmi kasqa kay mototaxista chay mototaxi qullqichanwanchiki hukta rantirullarqa iskay motocarrota entregaway nisparaq armawanraq chay panyasqaku wawqillaykuna pallaykuna chayta kunanriki fiscal sutinchaykun los Charles de Pucallpa y sutinta mana kikin sutinchu pero kay sutinkunata ñawinchasunchik hanchis chay wiraquchakuna ari kay paykataka a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sí kay suboficial umallinrika suboficial de PNP Miguel Ángel Jiménez Hidalgo alias Miguelito. Jatejnin capitán PNP Baltasar Camacho Sánchez alias Camachín. Y chay jatejnin policía kunapas chay comisariapi atendej alias el Chato, alias el Vago, alias el Chino, alias el Flaco, alias Chibolín, chayna sutikunata churakuykospanku paykuna a propósito chayta churanakunku imapaq chayna pantachinankunankupaq rikaw chay alias llawanmi apodo ninchik chay chayllawan riqsinakusqaku rikuq wawqillaykuna paykuna chay mana allin ruraypi paykuna
tarikusqaku. Chay cargonta utilizanku paykuna runakunapa imachantapas quitanankupaq imaña chay wawqiykuna total corrupción kay institucionkunapi ña riki antes dibiaku atucharullanña kay comisario de San Fernando chaynata riki chay wakiq kay policía masinkunatapas chay Camachín, Chato, Bago, Chino, Flaco, Chibolín chaykunata riki watucharullanku ñinaspari paykuna nisqanku crimen organizado, lavado de activos. Y chayta riki kay investigaykus taquchakuykuchkan kay fiscal Bani Robles aspanichkan riki kaypiq karqan delito de secuestro, extorsión y hurto agravado. Chay detineukuna riki ña identificasqaña riki control de identidad Ministerio Públicopa makinpiña y hanchis punchaw riki chaypi tiyarinqaku mientras juez prisión preventiva churanankama riki juezpas churanqachu imaynaya kay huknin policía hinapas riki pantarullasqaniku nispa mañakuratiyan bueno chaynaq pampachaykusaykikuya pipas pantaqmi kanchik kutiya comisariakiman nikunqakupas mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayñata riki kay Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga chaypi hinalla kachkan toma de local paro estudiantil wawqillaykuna mana clasipas kanchu ña semanaykamuchkanña wawqillaykuna pallaykuna paqarillaña tinsi kunan huktawan riki kay rectorwan chaynata chay decanokunawan parlanmanku kasqa pero manas chay decano renunciayta munanchu hinaspansi astawanraq kunan imata ruraron denunciaron chay toma de local ruraqkunata wawqillaykuna pallaykuna denuncia penal kachkan chay local wichqaqkunapaq denuncia penal kaypi kachkan documento wawqillaykuna pallaykuna ayta ima fecha perasta kay kachka a ver 29 de mayo 2025 ayna chay toma de local rurasqanku punchaw denunciasqa wawqillaykuna pallaykuna chaychik qharillaña kachkan kay decanoqa riki wawqichallay panchallay chay punchaw karqa denuncianatinchiki suyachkarqaku kay decanoqa cualquier momentum chay umalliqkunata aparunqa uchku wasiman enatin riki wakiqkunaqa manchakuymanta manaña chay toma de localta ruwanqakuñachu ñuqañata hinalla riki gobernasaq como decano nispa pinsarqa wawqillaku chaychiki mana renunciaytaqa munarqachu kaqay kamas chay toma de local rurasqanku punchaw kaqay kaypi kachkan recibido 29 de mayo qayninpa viernes wawqillaku chay 29 de mayo chaypi kaqay kay documento kachkan tawa fojas kaypi kachkan kay qhatiqnin kaypipas kachkan qhatiqnin y kay último kachkan firman rikaw qhatiqnin último firman tawa hoja rik chaypichik sumata justificachkanku anexas copia de DNI simple, copia de DNI de Poder General Especial, otorgado por el rector de la Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga, doctor Emilio, y paneux fotográfico. Acá hay tapita firma de Kuchkan, abogado Jorge Chenet García, promoción ni Jorge Chenet, tenía un amigo promoción Jorge Chenet Soteo para chique con un kachkan que abogado asesor o imaya kachkan pai rikicha denuncia toray kulasqa mana kuna ñuqa pinsarqani kunanchiki chayraq denunciakunas kamas chaya denunciasaqku chaychiki chay qharillaña riki chay decanoqa riki karqa cualquier momento chay policiakuna jepekunqa kay toma de local ruraqkunata no voy a renunciar kunanpas nin manam renunciasaqchu kunanqa ima nispam chay denunciarusqa
Kaypi kachkarqa término chankuna chay término chanta hawaykullasaq yanchaykusunchik llapanchik chay término chanta ya wawqiykuna. A ver qué dice esos términos, porque uchuychayla kachkan kay hukninpiña hawaykusaq. Delito contra la seguridad pública, contra la libertad y otros delitos que puedan advertirse en el transcurso de la investigación. Ahí está delito, a ver, primero, tercero, maipita chaykachkan fundamentos, diligencias urgentes, bueno, chaynam kachkan. Bueno. Mejor dejaykusunchik kayta llapachan leykuyaq mañaywaq yakuchakum kakuchkasqariki. Otros sí, chay niqkunaraq. Así que Jorge Chenet García, kay rectorpa yanapasqan chay denunciata presentaykusqa kay warmakunapa contrampi chay toma de local ruraq warmakuna uchku wasiman ripukunanpaq. Hinaspa nisqanku chay warmakuna tiyachun uchku wasipi suqta wata. Suqta wata uchku wasipi tiyananpaqra wawqillaykuna mandakuykun qué tal decano, qué tal rector wawqillaykuna paykunapa huchanpi kay warmakuna riki chay lucha estudiantil nisqanman churakunku mana yanqamantachu wawqillaykuna. Mana yanqamantachu. Mana yanqamantachu. A ver, kaypi kunan chay protesta ruaykusqankuta hawaykullasunchik. A ver, manachus kayqa allin churasqachu. Ahí está, warmakuna. Bien amigos, buenos días. Nos encontramos en el frontis de la conocida higuera. Hoy jueves 4 de junio, puesto que hoy se cumplen 8 días de la toma del local de los módulos. Lo curioso y lo particular es que para hoy se está convocando a la reanudación de la mesa de diálogo por parte del rector y sus autoridades de menor rango, pero aparentemente va a ser un diálogo con represión, puesto que se ve un fuerte contingente policial de la UCE antimotines. Justamente por esta parte se puede apreciar un fuerte contingente policial antimotines debidamente equipados con cascos, escudos, escopetas de perdigones y también gas lacrimógeno. Transmitiendo en vivo para Estación Guarín. Transmitiendo en vivo para Estación Guarín. Transmitiendo en vivo para Estación Guari, protesta de estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga que están pidiendo la renuncia inmediata del doctor Oscar Roque, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Para hoy, 4 de junio, está programada la reanudación de la mesa de diálogo, pero el rector de la Universidad San Cristóbal y los directivos de la UNCH han determinado llamar a la policía. Vemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, más de 20 efectivos de la policía antimotines debidamente equipados. Le vamos a dar pase al presidente de la Federación Transitoria para que pueda expresar algunas palabras. Transmitiendo en vivo para Estación Guario. Bueno, compañeros, sinceramente,
¿Qué es lo que queremos, compañeros? ¿Qué es lo que queremos, compañeros? Ya escucharon. Transmitiendo en vivo para Estación Guardia. ¿Qué es lo que queremos? La renuncia del doctor Oscar Roque. Claro, chakayo con renuncia del decano Oscar Roque. Kay pillapañan con kachkan ojle con manam chay socialist pikaqllachu kay participachkanko kay pilinchi achkapata trabajo social no sé pikuna pues kay punta bandera blanco kachkan kay pues foch unch a esta facultad de kay justamente ciencias sociales kay punta chap kachkan kay banderolan facultad de derecho casi ya panco con justamente facultad de ciencias sociales es otra facultad pero liu yana panakuchkanko con pelegona mana paikuna pas que nencho ñoqayko pa kachkan que local ni ko estudian ayko pa suma paikuna ya pam chay problema kaninkucho yana panakunku liu manto con Huknin pa problema kan toma local duranga huknin con apsiana panaconco. Eso se llama solidaridad. Ahí está, con Enrique Ninko, Karungman si casca represión policial, pero mana manchka policía con las reacciones cancho. Diálogo manjayana kusun chignis paning, parlasun chignin, pero policía tajaya koyko suago que le con warma kuna pacíficamente. Protesta toraco yachkanko manan paikona que violencia o ancho ni tagare que problema rora de ancho paikona único mañagochkan renunciachon nispa ya semana yo con aquí está antropología social otra facultad entonces paikona pachay pedido un ripuchon nispa con paikona mana riputenga mana kan hacho kay paikuna pasayaykuinin el rector sayapakuchkan amiguchan seriki kan mankas khawkle kon paikuna amiguchan mana chayllachu hayna puncho nirganchigña de que kay frente de defensa paikunapas paro preventivamente yaygosonchik mana kaypi solución kaptenqa nispa ahí está todas las facultades. Ahí está todas las facultades, está Federación de Estudiantes, ahí está Federación de Estudiantes y diversas áreas, protesta Torraiculanco, ahí está con sus letreros, Jepat Hamuch Kanguko Ayacona, vienen banderolas, Jepat Hamuch, Kai punta tareke Umalichkanko y Nachay Sociales Kakuna. Kay pinichkan Roque renuncia sociales te repudian hispánico. Todos los estudiantes renuncia del decano Luis Payana Pachcanco, Ariapi Cajunapas, bueno, ya Pachan Sociales ya Ñacho Federación de Estudiantes Miquiana Pachcaso así que Caita rector denuncia y con yapa estudiante con nata ya está cantidad de banderos sabemos que para con la población bastante sí regularcito aquí para sabemos que están banderolas semana año pelegona kai a Jayaicos Rankunangina Tarek toma de local Jayaicor en Pajarinteina rectores que denunciaron ya para dirigente conata ahí con areque nichkanko luchazaco hasta lo xenankama nispamik pero diálogos kanangas con ampas pero igual chay pining manam renunciazacho
Así que seguramente pajarin siguen ahí está ingeniería química, está otra facultad, está esto no sé cuál es, contabilidad creo, me parece. Kaihipa muchkan facultad con apps, ya nichkan jenica facultad con apps ya napacha kaita muchkan ciencias de no sé maninchkan suak manali kuncho kaita samuch kaita otra facultad viene también. Bueno, chayna wawqillaykunapa pallaykuna kay lucha estudiantil rikinalla kachkan kay decanonkupa contrampe por mala administración. Mare mare wawqillaykunapa pallaykuna mas rimari mamallayman oranchik ganarullawasqanchik ora ganarullawasqanchik hinaptinqa kayllataña rimachaykusunchik. Kunan seriki wawqillaykuna pallaykuna kay tayta congresista Roberto Sánchez. Pero Roberto Sánchez es candidato presidencial por JP, sí pues. Congreso me que le taroaco y congregue. Congresista con aja, mana necesario cho renuncianan. Y nada, un congresista caita deben mientras hace su campaña de reelección. El congresista Roberto Sánchez. Que hinaya kachkan, hinaya yam kachkan congresope y campaña tapas roakuchkan rachta. Chaysir que presentaikus kay documento tu awqillaykuna pallaykuna. Kaitaja estratégicamente a propósito presentaikur qhariku awqillaykuna pallaykuna. Imata chay leys pro crimen chayta chinkachisunchik. Chaylita archivasunchik nispa awqillaykuna pallaykuna kay Roberto Sánchez presentaykusqa awqillaykuna pallaykuna chaqaya kay pinichkan derogación de leyes pro crimen. Pero imataq pasakurun awqillaykuna pallaykuna imataq pasakurun porque kunanpaqta hayachirqakutaq kay ministros de comercio exterior paykunatawan. Entonces, chay oficialía mayor ni corón manam hamungaña chay ministro kunaga porque renunciaron, justamente ministro kuna renunciaron kay tayta Jeripa nishkanita kay Balcazar pani mancha mama pantalón señor Jeripa pero piensas canche kay Balcazar pa ministro kuna mi iskay renunciaron awqillaykuna kay ni pagonos renunciaron ya bien racha de renuncias de ministros awqillaykuna pallaykuna. Entonces, pero manarik al mismo tiempo, si no renunciaron, Jainin Palla, ya churaron Juctaña, con Iskay renunciaron, seguramente pagar en Mincha Juctaña Churangaco, Chaytarik Hayachisraco, Auxilaicona, Pallaicona, que el Congreso man, Chay Perique Tapunan Copa. Como renunciaron en la oficialía mayor de Coron Manaña, un cangañacho parlare en Ispa. Pero Chay Quinto Yawantaj, que a propósito Chay Taroranco, ama chayle pro crimen jawanangupa. Como ana ministro con arincho, ya agenda no nos interesa, así que no hay suspendieron chay rospiglios y con pregona reunión ta con ampuncha chay jawarinankota. Suspendieron kaiwan imanewach kanchito suchum chaypi votación ya con manco no tenga discusión con kan mancar, ya prefieren evitar discusiones mejores. Cerrar wichayko mi allenqa nispa wawqillaykuna wichaykullanku y mana ni reunión cancho, mana reunión cancho. Entonces kaykunata riki a propósito ya kay wiraquchapas chayta riki churaygurqa hamuchkan minchallañamiki elecciones wawqillaykuna segunda vuelta. Elecciones segunda vuelta ña hamukuchkan ya riki wawqillay panichallay. Así que kaykunapi yuyaymanasqunchik kay ni ley procrementata pas archivayta munachkankuchu hawayta munachkankuchu yaykurun hakaykunaspaqa astawan ni hawarinqañachu awqillaykuna pallaykuna chaykunata riki pajarin mincharaq rimachkasunchik porque ya naychayñañan faltachkan kimsa punchawchallaña prácticamente pajarin viernes sábado domingo pajarinmantaqa ley sekaña llakaykunqapas sábado, domingo ya, pajarin tarde mantaja, ñas riki carrukunapas material apakachayku, qallaykunqaña, pero ñas kayakuchumanqa material con chayaramunña,
hinaspa sapa provinciaman sapa distritoman ñas riki apachinan plestulen kachkan pajarincho apachinqa ñachu aparachinña no sé según distancia chik seguramente distribuichkanku chay material konata pero akay otpe ayakucho nichkarqa ña material kaypi ña material electoral chaypaq ña listo hinaña kachkan riki wawqi challaykuna pani challaykuna ahí está wawqillaykuna pallaykuna se viene mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna paqariña chayta masta comentasunchik kunanmi último cierre kaykurqa kay campañapi tanto Keiko riki wakwaralaypichusmi ruraykurqa cierre de campañanta tayta Robert Sánchez nataq Limapi riki rurayta munarqa centro histórico lawpi pero manam kay tayta porque Municipalidad Metropolitana de Lima manam autorizarqachu hinatimi kunan Campo de Martipi cierre de campaña ruraykunku kunan así que kunan ya cierre de campaña wichqaykunkuña chay paqarin samakunqakuña riki wawqillaykuna pallaykuna chay logística nisqan ruraymanña chayka dedicakunqaku paqarin mincha ya domingotaqa riki eleccionpiña wawqillaykuna pallaykuna tarikullachi kasunchik así que kunan punchawmi iskaynin chay candidatukuna cierre campaña turaykullanku Keiko riki como yachasqanchik hina empresakunata riki contrataykun por docenas hinaspa runakunata riki qhipikachachkan Huancayumanpas achka empresa aparun runata Limamanta comedor popular kunamanta hasta 500 solista pagasparaq chayllapa runata engañanam hay achka Huancaynos sugimris nispa igual Arequipamanpas kunan Limapipas achka empresatas contrataykunku hinaspas astanakunku chay cierre de campaña wawqillaykuna pallaykuna mientras Roberto Sánchez pa cierre de campaña mañataq voluntario mana ni churankuchu ni bustapas ni matapas voluntario rinku botaq wawqillaykuna pallaykuna botaq nichkanchik chay na participaq nimancha voluntario rinku chay mitinpi participaq wawqillaykuna pallaykuna votopi ña piensachkanchik ripukusunchikña mejor paqarinña más tarimarikasunchik kaykunamanta ya son ya 9:20 de la noche ay chillay chaynaqa ripukullani tukuykunña rimarininchi informativo regional uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq